pray tayo DJ lahat nga nagatang. Sumaruno da DJ mausaran tag patakder tayo iti sarili tayo nga building. Amen. Okay. Andalaba shiki alababa baba hay alababa kandalaba kande. Oh, rababa hay alabakande. We just praise and worship you, Father God. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Tiada nga ikaskastam nga agmumove iti daytoy nga church, Jesus the Good Shepherd Church. Nga dagiti karkararag, dagiti righteous nga anak mo katamit, katiyamanen mi dayta Father God, agsiputa mo mi nga sikati adang agmumove agargaraw, kanada nga nang sungbat iti kararag mi. Hallelujah. Aso nga iti dayto nga time, day surrender mi king ka, di nga lahat, di surrender mi dayto nga ramiden mi nga sikalat tayo iti makibiyang kat sika iti bakna nga amami sika iti provider mi aso nga amumi nga ada nga ma-accomplish wino ada nga mapatakder dayto nga building nga ada nga usarin mi nga pang daydayawan king ka aso nga thank you kadag iti tattao Lord nga ada nga sumuport kana mo nga ti Jesus the Good Shepherd Church talaga nga sumuport iti daytoy nga ada nga paplanon nga maipatakder nga building kat sika iti great provider. Thank you Lord iti ada nga panakibiyang mo kat mai-provide amin dagiti maipatakder DJ building nga DJ ka thank you kadag DJ tattao nga kapuspusuam nga mang support iti daytoy nga panangipatakder mi iti daytoy nga pagdayawan mi king kalat amo mi Lord nga sika ti ada nga ag-move. Thank you. Hallelujah. Iti wisdom and knowledge nga operate iti panagbiag mi tapno jay pagayatam. Iti ada nga ramiden mi katagyaman kami. Amo mi Father God nga sikati amami nga hanga pa nagbaybay kati provide mo dagi kasapulan dagi jay anak mo. So nga thank you. Iti aramidem nga miracle manan iti daytoy nga panangipatakder mi. Iti daytoy nga building nga usarin mi nga mangidaydayaw kay aso nga sikati mapadayawan. Thank you kadagi jay supporters nga da nga may raise up nga da nga mang support iti daytoy nga maipatakder nga building nga pangdayawan mi king Lord. Kat amin nga usaram sikati agmove kadakwada. In Jesus name. Amen. Praise God. Uli tagtugaw. Hallelujah. Amen. Praise God. Nga darejay na-provide. Ano nga basta-basta darejay nga may provide. Kailangan tayo ti kararag, kailangan tayo nga makiflow, kene Apo Diyos, iti aramide na. Amen. Praise God. So nga, kailangan tayo nga ituloy nga ikararag. Kasi kailangan tayo ti building permit, kailangan tayo ti engineer, kailangan tayo ti architect, kasi dihay. So nga nagijay manan TV, ikararag tayo. Okay? So, tuloy, ti panag-aral tayo ti Word of God. Praise the Lord. Pinapalabas, isuro ka na tayo, nga ti anak ti Diyos, ti spirit mo. Ijay spirit, soul, and body, ti spirit mo nga talaga, ti inanak, ti Holy Spirit. Ano nga jay bagi. Tudik ti Spirit. So nga, naisuro ka jay, na kailangan at ti panag-move ko nga, panag-operate iti born again, kuno believer in the Spirit. The Spirit mo tag-operate. I-control na your mind, will, and emotion, and in your body. Amen. So ano, ti spirit tayo ti masurot, dahil mo may mayat, nga mo may mayat ti biyag tayo. Mo may mayat, ti kasato yung makipagna kini Apo Diyos. So, i-prove ko man ang tata, itituloy na diay, nga talaga nga ti idalan ti Spirit of God, anay pagkita pagam na napalabas, nga ti pagbungaan ti Holy Spirit, ijay Spirit tayo. Ta iso ti karelasyon na. So nga jay fruit of the Spirit, ijay Galatia, ijay Spirit tayo na jay nga may produce. So nga da jay
love, joy, peace, iti spirit ti ayan na amin niyay. Amen? So, no, ag-move ka, wano ag-operate ka in the spirit, nagijay ti rumwar. Kamnuhan ka in the spirit, so na jay, may move ka, ijay makitkitam. May move ka, ijay marikriknam. Sulis life pa lang dayay, ijay kararwa. So nga, kaslaawan iti change. Ti tao nga kasjay, karnal. Tahan nga in the spirit. So nga, tata, magkita ka na kayo, ti karelasyon, the Spirit of God, our spirit. So that jay 1 Corinthians chapter 6, verse 17. So nga, inuton tayo nga dadalan na ito'y. Tapno, maadal tayo, ti agbiag in the Spirit. Ay tunay nga biag in the Spirit, life in the Spirit. Amen? See, verse 17. Okay, but he that is joined to the Lord is one spirit with him. Diyan naki-join, diyan na born again. Diyan ay relasyon. So ano nagrelasyon kayo kini Jesus kasagasawa the first nga nag-join ket our spirit. No apa nga naibilang di bagi tayo nga flesh and bones ni Jesus di Ephesians 5:30 the King James translation tadjay spirit mo kaya spirit ni Jesus nagbabalay na dito'y body. Isu nga flesh and bones matlang ni Jesus sa dibagi. Ta nag-join the spirit mo nga human nga born again kaya the spirit of Christ. So nga nagtungtong da spirit to spirit. Numagnada spirit to spirit. So nga din number one nga pangigaydan ni Lord iti anak na ket spirit. In the spirit. Hallelujah. Dajay ti tunay nga biag ti Christian. So nga hang kayo nga paidalan iti soul area. Adaman da yan, parang ti angel, mabalin, ngamnukaan nga na rin nyo ti soul mo, iti mind mo, sa kagpapaidalan ijay, ado ti palpak, nga decision ti biyag mo. Hallelujah. Isu nga kailangan tayo, nga in the spirit, ag-move tayo in the spirit, magna tayo in the spirit, agbiag tayo in the spirit. Jay spirit mo tilinggam. Tay jay nga agtimag, jay spirit of Christ. Tay jay nga nag-join. Hallelujah! So now, mapantayo iti second nga scripture. So nga ti idalan ti Diyos jay spirit mo. Number 1. So nga, haan nga da jay kararwam. Ti masursurot. Jay spirit mo. Mapando di 1 Peter chapter 3 verse 1 to 4. Yun na makita da jay hidden man of the heart. Hidden man, dyan nakalumang, ano magkita nga tao, so dyan spirit mo. Talaga nga da, iti, kinasasinom, ija unag.
Sige, basahan tayo verse 1 hanggang verse 4. In the same way, you wives must accept the authority of your husbands. Then, if someone refuses to obey the good news, your godly wives will speak to them without any words. They will be won over. Okay. By serving your pure and reverent wives. Don't be concerned about the outward beauty of fancy. Pause. Pause ba si tita? Mabingsan, daytoy niya, karo ka na kayo babae, ti pa nagpapintas, unanahan nga di outward. Ti outward, di kinruar nga dayta nga tao. So di physical. Nya, outward. Okay, kinruar. Minsan, sura dati, ayaw-aywanan, wano, papintasen, ti kaaduan, bababae. So, kauray churches, kasta. Pinapintasan, numapanday jay church. Sabagay, sada ko na, apay tao kami pagpapapintasa kaya, ni Apo Diyos. Okay. But, are you sure? Nga ni Apo Diyos. Now, okay, ulit the verse 3. Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles. Oh, hairstyle niya, ha? And, jewelry. Oh, so makita yun, dagijay bado, dagijay jewelry, alahas, kaya dagijay plating the hair, dagijay hairstyles, uno pa ng salapid itibok, nagita ti araramidan di kaduan. See, ang adakas di ay, pero na ito iti advice, the Word of God, verse 4. Ang kayo madismaya, agpapintas, pero dahito iti mas ikanyo iti important siya. Verse 4, okay. Sige. You should clothe yourselves instead of the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Okay. So nakitaan nyo the King James translation. But let it be the hidden man of the heart. Amen? And that which is not corruptible. Yahan nga group sa. Even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. The NIV, rather, it should be that of your inner self. So makita yun di duway dyan, King James, hidden man of the heart. So adati, kinunag nga kinataom. Inner self, kung ano mo dito'y, kumbinsido kayo ba? Sino daya kinunag, kakinatao, isura jay, in anak, the Spirit of God. Sura iti tunay nga sika. So, no da jay ti papintasem, da jay ti mapno, ti karakter ni Apo Diyos, da jay ti adati great price na diyay. Amen. So ako na, the inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. So kita nyo, unfading beauty. Kasla de bagi. Nagastu-gastusan nyo. Nangina pa eh. Dahito'y panagpapintas pa iti inner self, hidden man of the heart, libre. Kini Lord.
Hallelujah. From one lang jay love, joy, peace, long-suffering, meekness, humility. Tagi kakasjay. Makawusan. Isuna ti kinadiyos ti Diyos. Hallelujah. Ito tunay kinapintas. Iti imatang ti Diyos. Nga dati price na. Woo! Hallelujah. Sang kaibagakon, madala nyo di Book of Enoch. Adotin na review ko dyan. Din parwar ko dyan. Di Book of Enoch, na dyan nga book, ang arod nga na inayon dyan Biblia dyan. Pero nag-interesado ak lata, taang ko ang mo ti istorya, ti life ni Enoch. Ta, idi, agtawin so na 300 plus, na rapture. Gaputa, nagbiag, iti pamati. Nadya lang tiyada. Kat, ayan na ngayon katapang kitaan. So, binasak ti Book of Enoch, alak ti kopya, kinada di internet, pinadas ko nga dinangag. Di ko nga na awatan no apay nga dakas nga permit itatao the time na Noah. Da Enoch nga di ay. Ta dipin mabangarod, tagijay sons of God, 12 da. Nga sons of God or angel, nga ti pangulo da ni Samyasa. Ket ti sangapulo sa to 12 da, ti pangkat sa 120 da amin. Sa den ma dito'y nasawa na ti bababae, kana nag-anak na ti higanti. Ket adu ti insuro da ti tattao. May isang insuro da, dito'y cosmetic. So, insuro na ni cosmetic, kainggana nga agbaliw ti rupan ti tao. Make up na kat sa balit rupa dan, tasamya sa gayam liyay. O, bata nyo, parasin nyo ka ni. Inggana nga uminom da ti blood. Inggana nga nagbalin na nga cannibal. Kana isudat ng isuro, pati iti albularyo, suda, witchcraft, surat ng isuro, ti pinatayan, kenda dumapay. So, permi ti kinadakas at that time because of that. So, nga nilayos ni Apo Diyos. So, ano, hanyo ha, kitaan di ay, anyo mo ti istoryana, no, apay nga dakas si tao. Nakiasawa na lang, nagbabalinday higanti. Awanan ti istoryanan. Ngamjay Book of Enoch adda. Ti istoryana di ay. So nga adun ti nang i-give up unay ti make up na ditoy, di nabanggit ko di ay. Samya mat kayam. An magkayam nga ni Jesus ti nangiyag. So ti churches, sana nga mo di ay. Ano ti churches? Sana nga mo iso ti papapintasan na nga kang runaan say outward appearance. Of course, siyempre pa-business ka ba't kamahangay nga nang agbaliw ka. Ikatom day kiday mo kasama suratan ti agkastyay. Dagiti kakastyay nga pamayan. Samyasa di ay. Pinang isuro. Iso nga, oray ni Peter, Madina di ay. Amen. Amen. Kayo masaksakta na. Tati isursurok, jay inner self. Nga iso ti papinta sa inyo. Nga iso ti talaga nga mariwardan. Ti agbiag nga napintas, ijay inner self. Awan pa'y unay gastusam. Pulbos ka lang, lotion, manadi ay oil. Ang mabaliwan ti sarilim. So ano dati kasar. So to sang kaibar, na kayo nga gamit kami ka ba? No kasarak maramdama, kailangan rupa na lata di rupa na.
Tanom sabali, delikado, baka sabali kaskasarak. So, kasyay, iso nga, dahito'y gayam, ditunay nga, kinapintas. Amen. Tadag ito'y titunay nga original, nga kinapintas, dagitin mon una, nga bababae iti. Amen. Verse 5. For this is the way the holy women of the past put their hope in God, used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands. Oh, yan. Idagit-igam old woman, hanga di old woman nga babakat. Dagit-jay bababay idi, nga agbuteng iti Diyos, ti kinapintas da, ket kasjay. Dadya mo da ti agsubmit ti asawa da. Amen. Dadya ugali da ti mayat. Amen. So, ibak na palabas about kadya asawa ni Solomon. Ako na ni Solomon, 1,000 kano babae. Awan pa in musto uray may isa. Pipiya pa kano ti 1,000 na lalaki, tada ti may isa. In musto, wala tada ni Jesus. Okay. Tati ayan lang ti usto, tadjay life of Christ nga ibiyag ti tao. Amen. So, ay jay tayo. Iso nga dajay, hidden man of the heart, iso ti makawusan. Okay, so in surok-surok, ti spirit mo tanak ti Diyos. Tatamanan, in surok nga, ti kamay may sa ti spirit of the Lord, your spirit. So iso ti asawa na. Hallelujah. Iso nga di spirit mo nga makitungtong. Di spirit mo ti kayat na kadwaan. Ta idalan na di kararwam kanya bagim. Di na Diyosan. Hallelujah. Next is, iso nga ti kawusan tayo nga pangpangruna our spirit, inner self. So, ti kawusama niya, ti kawus na yan. Kawus yun ni Jesus. So, ti makaikawus ka ni Jesus di ay. Okay, Colossians 3:9 and 10. So nga da jay ti mangikawus ka ni Jesus, your spirit. Ket ag-reflect or may project ijay soul ken ijay body. Ngam jay spirit ti makakats up ijay. Ang akayan ti soul. So ijay spirit mo ti kinkaya nga mang-receive ti revelation na riyay. So nga kailangan nag-meditate ka in the spirit. Ano mo ko na hangko kaya? Kayan di spirit mo. Ta anak ti Diyos na ita. Ada ti divinity na. Na Diyosan nga kasasaad na. So nga we have the divine power. Kuna ng Lord. Divine nature. So nga the divinity, the spirit tayo. So nga kaya na ti ag-receive iti uray na unag nga revelation from the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya na nga i-receive lagi dyan. So nga, ijay kayo nga makausan. Si basa, Colossus 3:9. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, Okay. Tuloy. and have put on the new self, which is being renewed in knowledge and image of His. And have put on the new self. Or in kawusyo, iti baro a kinatao. Iti baro a kinatao yo, so jay life ni Jesus. So jay image and likeness of God.
So nga amin nga kinasiasino ni Jesus, i-meditate yo ta iso ti kinasiasino ti Spirit mo. No Son of God ni Jesus, Son of God ti Spirit mo. Amen. Hallelujah. So na jay, gana nga, ground kay jay. May pundasyon kay jay. So nga, ijay ka nga, tunay nga ag-change. So ano maminsan, dahil ka duwa tayo nga believer, nukit kita nyo, da kinruar nga biyag, da aksyon da, panagsasauda, dati hanga na balbalbaliwan. Because saan da nga mo, how to walk in the Spirit, how to live in the Spirit. Ijay soul area da nga work, ijay flesh. So nga, awan di makita mga change. Parihas ka mo lang dihang ka na born again. Siyay. Dito ko na nga carnal. Baby. Christian. Tadya nga'y talaga mo't nga nag-receive man ka ni Jesus. Pero dadyay biyag na kaslan na inlubungan mat lang. Dahil ti awag da ijay carnal. Ti pulos nga hanga na born again, natural man. Dahil na born again, hangag ti change, carnal. Dahil na born again, may bibiyag na ni Jesus, spiritual man. Amen. Hallelujah. So, kailangan tayo kawasan. No, ada kawas tajay outward, adamat kawas tajay inner self or hidden man of the heart. Sino ti kawas na pa'y? Diyan kina Diyos ti Diyos. Hallelujah. Tajay na dati nga kawas ti tao, ijay Genesis. Jay di kawas da, hindi handa pa yung nagbasol, so handa nga agbain, kauray lamo-lamo da, tawan iti madmadi nga panunot da. Nakawasan da ti glory of God, kina Diyos ti Diyos. Pati pa nagmatmatada. Ngam din at nagdan ti basol, nalukatan jay matada. Nga managbasol. So makita dan ti basol. Tanalabusan da ijay glory of God. So nga aming nga tao nagbasol ket agkurang iti glory and fall short of the glory of God. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ito nag-short. Glory. So no, invite tayo manen, kini Jesus na anak tayo manen, idiradyay nga new, nga spirit, agsubliman na diyan nga kawas. So nga, paspasan niyo nga agbado. Na one day, may kasar kayo. Hallelujah. Amen. Kasar na kayo ni Jesus. Datayo amin. Kasta ti biyag. Ti spiritual. Katadya ti makayayo ti Diyos and makayayo ti tao ti lubong. Iso ti makayayo kadagiti tao nga mangbuybuya ka na tayo. Minsan oray mayayo da, agin-agin da. Persecuton da kalata. Ngam kinapudno na, ije unag da, mas dao da. Apay, sabsabali na ito nga tao. Ngam apay, kunam, sikalang timayat. Oo na. Apay, mas asar na katawa mo tibagbagam. Nagsasaw kayo, apo Diyos. Apay, na kayo lang tada Diyos na, kung kuna din. Asar na din, ngam, ano di panutan na, apay nga tada gito'y. Nga apo Diyos piman tingiwat da. Tirumrumar.
Da kami pa kat api nga ta kagurgura mi kat awan matpiman. Di naramid na. Minsan pa'y pamirinda, magungot pa lang. Kasi tikas kasada ka na tayo. But, ije unag da ka di, amazed da. Apa na iduma da gitoy. Amen. Kasi tinainlubungan. Magbiro-biro klatati, pangidarumana king ka. So nga, ang kamalmal pa ijay, kamapupay, agkawus ka kiti ijay, na Diyosan ijay inner man. Next, ijay inner man matlang, nga isuti ma-strengthen. Ephesians 3:15 and 16. Hallelujah! So, step by step, mauawatan nyo na gitoy, tanong kami, sanda kami, preacher, patalastas kami lang. Yung na gitoy, in decide kong teaching, mapilapan na gijay, bakanti jay puso tayo, antay mauawatan about the spiritual things. Okay? Read it to verse 15. From whom every family in heaven and on earth derives its name. Okay. So kita nyo, aming pamilya, at tijay tinagtauda na, tinagan. Okay. Now, that, tuloy, verse 16 na, ito ti kararag ni Paul. I know that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your unity. Oh, kita nyo, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit. To be strengthened with might by His Spirit. Kahit nakasungan na ito, dyan strength ni Father God, nga dahil di Spirit, so di maka-strengthen. Amen? So, no, kahit mo di bumigsa, dyan Spirit, di mang-strengthen. Babaan ni dyan Word, dyan Gospel. Amen? Pero sino ti papigsa na? In the inner man or in your inner being. Ti papigsa na your spirit, not your soul. Not your body, ti umununa. Your spirit, ti umununa. So, no, minsan, di kaya tayo pamigsa nga dagos, our body, our mind. So, ano, mapanda, iban dagijay, tatao nga na duma, papigsam di pakinaka mo, papigsam di pakinaka mo, papigsam di pakinaka mo. Dagbisita di hospital, matmatay di tao, papigsam di pakinaka mo. Awan ikasta na nga rod nga pumigsa. Uray papigsaan ako matipakinakam na. Tati ayan iti ma-strengthen santo pumigsa ti kararwam is your inner self. The inner man. Your spirit. Iso nga, ipiyapay papigsam di spirit mo. Dati advice yo, papigsam di spirit mo. Oh, kararag ka. Dawatom iti Diyos. Nga i-reveal na day might na. Ipa-experience na day strength na. Amen. Ijay spirit mo. Hallelujah. Tapno ma-revive jay spirit mo kat upamigsa jay soul and your body. Kasta ti biyag nga spiritual. So nga, kamkamalito ti counseling. Tuhan tayo nga muna gitoy. Ti mapapigsa your
inner being, your spirit. So nga, 1 Quintana, di papigsam pa kinakam mo. Ang nga kayan, di pa kinakam mo, nga pumigsa, tawan pangalaan na. Di pangalaan, di pa kinakam soul, di pigsana, di spirit mo. So nga, kailangan di spirit mo, di mapapigsa, tapno adapti, pang hugutan, di kararuam, di strength na. Kat no pinmigsa di kararuam, pumigsa mo di body. Hallelujah. Amen. Kitahan nyo ka di. Kita tao nga pinadapadas tayo, may encourage si kasyay. Papigsaam ti pakinakam mo. Pinmigsada ba? Ado ba tinapapigsayo ijay? Wano uray handa pumigpigsa kat hanta yung nga nagsisik. Apay nga ta? Ngayon bagak mat papigsan at pakinakam na kat nalpay lata. Dapat agsik ka gamin. Anyaya nga talaga. Ti advice gamin di Bible, so nga ti karkararag ni Paul, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Nating kararag ni Paul ay nga ma-strengthen your spirit. So, ano dyan mo, nagkararag tayo, strengthen my spirit, my inner being, with your power. Hallelujah. By your spirit, I need your strength. Strengthen my spirit, Lord. Asjay. So, tikararag ni Paul. Amen. Minsan na tayo, strengthen me. Strengthen me. At ibagbagang mapapigsaan na dyan. Your spirit, your soul, or your body. Ibagbagaan na dito, may strengthen your inner being. Hallelujah. So nga, even revelation, the number one nga makareceive the revelation, your inner being, your spirit. Talaga nga mang i-reveal ni Apo Diyos. Kamamuyo no ijay soul, wano ijay body, uray adda jay kuma, han mo maawatan. Tati makaawat ti revelation, your spirit. So aday jay, kararag ni Paul, chapter 1, iti Ephesians. Atas na tayong atrasan basit. Chapter 1, verse 16 and 17. Revelation, iso nga, pagkarkararagak nito, reveal yourself to us in our spirit, soul, and body. Kung kunak ijay, umununa jay spirit nga banggita kajay. Reveal mo sarilim kada kami in to spirit, in our spirit. So ano iti kararag yun? Sige, basahan tayo. Verse 16. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Ita trabahon di pastor. May kararag iti congregation na. Kamti congregation mo, trabaho damat. May kararag di pastor. Okay. Verse 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. Okay. So, kitaan nyo ti mangi-reveal. Ano ti mangi-reveal? Ti kinadjus na. May give you the spirit of wisdom and revelation. Spirit ti mangi-reveal. Ti kinadjus ti Dios. Kat sino ti asawan di spirit or sino di kadkadwana. Di spirit. So nga ti pangi-revealan na ti kinadjus ti Dios, di spirit.
Because he that is joined unto the Lord is one spirit with Him. So, hindi maka-catch up, maka-receive the revelation, our spirit. The Holy Spirit, ti mangi-reveal, kaya po Diyos, katinagtataangan, ti Holy Spirit, nga number 1, iti talo nga parte, your spirit. Tinaki-join na. Balay na ngagpaiso di body, tabalay di spirit mo, pero tinakipagmaymaysahan the Holy Spirit, your spirit, as a born again. Amen. Okay, may sabay. Ito yung end. Kailangan nyo ang meditate na gito. Chapter 2. In 1 Corinthians, chapter 2, verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. Pause. Kitaan nyo na diya, kung nanay dyan, but as it is written, eye has not seen. That today, mata, tibagi, 5 senses. So, hana nga, kaya nga makita the revelation. Eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the natural man, the things which God has prepared of them that love Him. Amen. Ora the heart da. Amen. Okay. And no human mind, kung nanamot idedaduma. Sige, NIV, verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind, to the natural man, has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Verse 10. But God has revealed to us by His Spirit manan. Kita nyo, di ba, usaran na po Diyos no mangi-reveal? His Spirit. Iso nga di pang i-reveal na, of course, iti Spirit mo. Ta iso nga rod ti asawa na. So ti kadkadwa na. Amen. Iso't nakairelasyon na. Hallelujah. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Amen. Okay, sige, pakita tayo. 11. Ipakita ka na kayo, the natural man, ano makare-receive the revelation. Okay, sige. Verse 11. For no person's thoughts, except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thoughts of God, except the Spirit of God. Correct ba? Ti makamamo ti tao, ti spirit na batlan. Ti makamamo mo ti Diyos, ti spirit na. So nga pati di soul mo, di na ang musika. So ano, soul area ka, ano mo nga mo't sarilim? Sino ka ba nga talaga? Takunan rito eh. Di spirit mo, spirit ti human, ti makamam mo ijay human. The Spirit of God mo, ti makamam mo, kinayabo Diyos. So the Spirit of God, can the Spirit iti tao, ti communicate. Hallelujah. So nga ti kayan lang the human, kaya damat ti init. So adda Diyos kunana. De lang, ti kaya na. Di makita di mata na. Pero hana makita di spirit. Hana makita di power ti blood. Hana makita di power ti papatay ni Jesus. Hana makita di kina Jesus ni Jesus. Okay, verse 12.
What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God. Okay, pause. Tinareceive tayo nga spirit of the world. Kadya na-receive tayo di natnag tayo ti basol, spirit of the world. Worldly spirit. So nga, tina-reveal kanya na idi worldly things. Ngam di na born again tayon, natay da dyan nga worldly spirit, tina-receive tayo ng spirit from God. So, ma-receive tayo nga revelation about God. Okay, tuloy. So that, or that we might know the things that are freely given to us of God. Haanan nga di worldly spirit na receive tayo, na born again tayo, spirit nga nagapo iti Dios nga born from above. Amen. Isu nga, di rason nga na-receive tayo dyan, that we might know the things that are freely given to us of God. Ti makaammo ijay nga libre or grace nga inted ni Dios, jay spirit nga na-receive mo. Idi worldly ka pa lang, worldly nga banbanag ti revelation mo. Batata na receive mo the Spirit from God about God. Di mai-reveal kanya na. Maamuam dagijay libre nga inted ti Diyos ken ka in Christ. Nya ti inted daging ka life, eternal life, kingdom, joy, peace, health, richness, power, authority. Kenda dumabay, kayan jay spirit mo ay. Sino di makareceive? Jay spirit mo. Verse 13. This is what we speak, not in words of human wisdom, but in words of the Spirit, explaining spiritual realities. Hallelujah. So, ti makakaya di ay. Okay, pantalon verse 14. But the natural man, King James, receives not the things of the Spirit of God. Ha? So nga ti tao, nga natural man, soul area, can already spirit na nga old, ang nga kaya, nga ma-receive the revelation iti Holy Spirit. They are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Amen. So, ti maka-discern, NIV, they are discerned only through the Spirit. Amen. So now, kumbinsido kayo ba? Even revelation, Spirit lang di makareceive. Apa nga nakareceive ti natural man? Soulless tagi dyan. Amen. Adaman ti Spirit na, Spirit of the world. So nga datayo ti makareceive. Datayo ti makaammo. So nga ti pang-receive you ti revelation, your Spirit. Anyo ipapilit nga ma-receive ti body and soul. Nagparang ti anghel, it's okay. Pero no spirit to spirit, ti spirit mo ti maka-receive. Amen. So that's it. So ada kayo nga youth, kailangan nyo dahi. Nagpili kayo ti asawaan nyo, kailangan dyan spirit yung tagpili, tama ano dyan nasa lapid ti mapili yo. Dyan full of jewelry. Baka dyan, hanga dyan napintas,
Kuno nagwapo jay inner man, ti mapili yo. So nagpili kayo, you need this. Amen. Kailangan nyo nga muen, tagitoy, because ito'y kayo nga maigay. Even na tayo nga born again, na tayo nga agdangdangag the Word of God, kailangan tayo na gito'y teaching, because nabayaga akong teaching the Word of God, nagito'y lang tinakarinyo kanyak, nagito'y lang iti ng change, itibiyag ko. Nabayaga ka agdangdangag, di sursuro, the renewing of the mind. Pero haan ko mo the renewing of the mind. Because sa oray siya, anak ka marirenew. No, gisursuro ka, si kangay mo't, no, kunada ka, amin tayo adi gamin. Agungot ka na, subli na ka eh. Si kangay mo't ngarod, kunada ka, amoyo, kaskasabak mo lang ti sarilik, amin tayo. Kasjay nati answer ata, apa yung agpaiso? Kat no, at that time, kat kitaan tayo na ay, di awang arudon ti met nga gisuro. Pero na-judge ko na, nga one time, kunak, oh Lord, langso-langsot kami namin sana, nagpipreach. Manda kabaliwan, nag-give-upak na lang. Narigat ti lumanastog, gaya pulpito. Sana ko na, dati timak small boys, sublime din reveal ko kayo kay di nga gospel iti damom nga maborn again. So nga sinublik, anya nga talaga ti gospel. Nadal ko manan, kana nga na-reveal lagi the finished work of Christ, nga tinakapalintagan tayo ni Jesus, nakapasantuan tayo His blood. Iso nga no, a one-day cross, na one day blood, awan mapasanto, uray may sako na kunanay jay. So nga ron kaawatan, nga ni Jesus amin daya na de. So ijayak nga na open. So nga, binilib kon ka ni Jesus, I am righteous and holy, not because of my works, because of Him, who is within me. Now, iti kanayong ko nga i-absorb, nga you are holy Jesus, within me, in my spirit, soul, and body. So nga di holiness mo, isuti holiness ko, ijay nga ag-start, ag-penetrate, ijay dak nga renewon, ijay dak nga inuton nga baliwan. Sao ko na, ay, Apo Diyos, agpay sugayam, ituloy ko manen. Tangan nga nak agib-apan talong manastog ka nga rod, jay pulpit. So ano, diritsok ti kakadwa, no? Minsan, mabalin, bagbaga man na itang kinabudno na jay sarilim, ako question ka. Amin nga haan nga makaam mo ti gospel, nga preacher. Kas jay da, agin na laing day jay sango, kinabudno na kadihanda may apply. Tamay apply mo lang, no may reveal. Yes, kita nyo Sister Brenda niya. Kanayon na nga iba salamat tayo mayak nito oy. Tayo di ay po permi kung aduti kasabami aduti kwang ang kugam nga mo. Salamat tayo nyagdak ni Apo Diyos ito oy. O anda ka inyag dito oy. Anak ka nga mabalbaliwan. See, may salangan ang amin jay kadagiti ado. Adamat ti pastor nga, agdangdangag ti YouTube tayo. Pastor, kung nanay di comment na. Abay nga nagdangdangag ti minsayim. Kaslawa na mamok. Talaga matkat nga, wante mamum, nuhan mo ang amamo ni Jesus. Iso nga, dutin may ditoy. Abay nga kasla, grade 1 mo tanan di, inmayak ditoy. Wenta, kayat ni Apo Diyos, irisan di ay, kaisaad na da jahe. Gospel of Christ sa kamanan lumaing. Tasabaliti nirisi-risi mo iti. Amen? So nga dito may sursuro. Ang alaing ti tao na ito'y ni Apo Diyos ito'y may bagbaga. So ano resiban niyo, change kayo by the power of the Holy Ghost. Amen? So God bless. Tuloy tayo tumanan. Ito no next. Tumakder tayo. Hallelujah. Thank you, Lord.
Ni Apo Diyos, iti mangi-reveal sarili na. Iti Espiritu. Tadya lang di makabaliw. Tadya lang di maka-strengthen. Nga makawusan ka, ti kina-Diyos na. Ti power na, ti wisdom na, ti character na. Hallelujah. So ngayon tawatin tayo. So let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you manan nga maminsan pa na receive me the more nga revelation iti teaching na ito in our spirit, in our soul, in our body. Tulungam na kami, Ama, tapno ma-open pa nga ma-open the spiritual nga matami. Pabayan ka ni Jesus, ket makawusan kami nga makawusan. Tida ito kina-Diyos mo. Tati original nga kawus mi, di kina-Diyos mo. Your glory. So that iti tunay nga biyag mi nga original. Now I pray, karag ito'y nga agdengdengeg, karag ito'y nga psalm. I-guide mo isuda dito'y, tapno makita na, di kinasya sinuda in the spirit. Makita na nga they are rich, they are blessed. Makita na that the divinity nga natawid na. Makita na no siya sinuda nga spirit nga tunay nga nagtawid ken ka. I believe nga ado ti aramidam nga miracle, ado ti aramidam nga nakaskas daw ti biyag da. Ket ado iti ag-change kada kuwada babayan ti daytoy. Ket karkaro nga rumagsak da. Ti panag-serve ken ka. Rumagsak ti family da. Ket rumagsak iti kastada nga ag-serve ken ka dito rabaw ti naga. Salamat I commit naman to you. Thank you Lord. Iti panang-strengthen mo. Iti inner man me. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. So, teaching pa lang, sa kami to ag-minister, into no i-lead ni Apo Diyos. So, thank you for coming. God bless. You are blessed in Christ.